Ndugu yangu pia mimi nakupenda. Nakupenda ndugu yangu. Ulikuwa unaniambia sasa. I love you so much. Always take care. Ndugu yangu lakini umeniacha. Umeniacha peke yangu. Ndugu yangu dada yuko hapa. Ndugu yangu Lu thire guikara waga mundu ithe tiguka ukamenya wana kire ta kuingia live. Yes, so karibu sana mwirori wa Kikuyu Star TV. Ni mwekwe kuma Kisumu International Airport na ni hindi mwire wa Ojwang wagikorwo ugigikinya na ni wagikorwo ugigikirwo ngari-ini na riu kumania na haha uguo ugikorwo ugitwarwo nginagia kuria kwa mucii kuria ni Homa Bay County. Ngurikanie mathiko magagikorwo muthenya wa rucio koguo icio urakiona ni mbica cia imwe kwa imwe kuma goko Kisumu International Airport na ni mwire wa Ojwang kana Albert Ojwang wagikorwo gikinya. Ngurikanie Ojwang agikorwo agikwira kuria Nairobi police station na riu mwire wake ni ukiumire kiroko kia muthi kuma kuria kundu kuikenete Nairobi na riu no agikorwo gikinya airport ya Kisumu International Airport na riu ni hindi wagikorwo ugikiuma otoria uragikorwo ugikirorera. Ici ni mbica ciemwe komwe. Ngurikanie mathiko ni muthenya wa rucio, mathiko magagikorwo mari muthenya wa rucio koguo tuma guku uguo tugikorwo tugithie imwe komwe ngina kuria kundu kuikaine ta Homa Bay County. Iskogo ni mbica ciemwe komwe. Yes, gatho cia mwanya mwirori wa Kikuyu Star TV ni imwe kwa imwe kuma guku Kisumu International Airport na muthenya wa umuthi kuri muthenya wa Thursday niguo mwiri wa Albert Ojwang wagikorwo ugikinya guku airport. Ngurikanie Albert agikorwo agikwira kuria Nairobi na riu mihango ya mathiko igagikorwo igitafanio muthenya wa rucio na nikio tukiri haha uguo niguo tugikumenyithie maundu o toria makiana kwa kahinda gaka. Ni hindi mwiri wagikorwo gikirwo ngari-ini kumania na hau nigukorwo gikuonia maundu uria magukorwo magigithie na mbere. Andu othe a Facebook tugucamania kuria YouTube ya Kikuyu Star TV mihango eno yothe ya mathiko nigukorwo gikumenyithia uria igukorwo igigithie na mbere tondu ithu twita Kikuyu Star TV tugikoretwo tukihandite kambi itu guku kaunti ya Githumo no kuma guku tugikorwo tugithie kuria Homa Bay County kuria ni mucii kwa mundu uikaine ta Gilbert kana Albert Ojwang kuria agagikorwo agikuhurukio. Koguo kwa kahinda gaka ndiakenda ngorwo ngikuonia mbica ciemwe komwe mwiri ngari iri gikuita mwiri wa mundu uikaine ta Ojwang ni weno. Yes, koguo ino niyo ngari iri igikuite mwiri. Yes, koguo ni mbica ciemwe komwe ni mwiri wa Ojwang ugikiuma airport ya Kisumu
gukiona andu makiyumiritie na njira nene guikorwo magikirorera nguririkania ati Ojwang agikorwo agikihurukira police cell na neguo maundu makihana.
aweze kuomba nasi. Will encourage us with the word then pray. Hatutaki watu wakae hapo sana. Kulingana na agizo ambayo tulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa dakika kidogo naomba tusome kitabu cha Wathesalonike wa Filipi wa kwanza 1:20-22. Tunaomba Baba wetu, Mungu wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii. Tunakutukuza, tunakupa sifa Jehova kwa ajili ya kijana wako hapa. Tunajua Mungu ulijua miaka tunayoishi katika dunia hii. Ile wakati ambapo umetoka tena umekuja kutukuza pamoja nawe. Naomba katika za ajabu bariki baba wake wakati wa majonzi, bariki mama yake Mungu, bariki mke wake pamoja na mtu ambaye amewacha nyuma, watawale kuwasaidia kwa kila jambo. Neema na amani vitujie watu wote onekane. Baba, nimeomba amani, nimeomba sifa zote, baraka zako vitujie watu wote onekane wanapotoka katika huu mji wa Kisumu wakielekea nyumbani. Bwana, tembea pamoja nao. Ninakataa nguvu zote za vikwazo vya binadamu katika barabarani yakaweza kushindwa. Watawale kuwapa amani na neema zote ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi. Amen. Asante, Mungu awabariki. Nafikiri kama kanisa tumemaliza.
Watu wapendwa Mariwa.